Maya pa abak po kaya katamungan, ikadwang pulot metong nga Domingo ning karaniwan na panahon. Agmasusyan tayo po ngeni kung banalamisa. Pagkiabetala po king kaya katang kapag masusyan king banalamisa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring makatuki, Marites, Manyalong Coide and family, Francis and Gloria and family, Zamora family, Ted, Ulven and family, Lito and Lori Sapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol, para king kapasalamatan king Aldon and Kebaitan dareng makatuki, Darrell Soliman, Sheila Morales, Benjo David, Cyril Blue L. Galvez, Regina Kapati, para king personal akayadwanan daring makatuki, Jenna Nikdauko, Catherine and Tris Tart Soto, Christine Sotelo, Giancarlo Tubig, Herminio Lynette Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gokwenko. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Ted Ulven, Francis de los Santos, Cora de los Santos, Roel Canlas and family, Andres Jose Villar Aguas, Corazon Wong, Wilfredo and Amelia Navarro, Carelia Ann Navarro, Natividad Juan, Lisel Laksamana, Ignacio Boy Ocampo, Jet Castro, Joan Pamela Nang Sison, Adelaida Manyalak, Rene Santos, May Cabrera, Jacqueline Nedercott Sembrano, Father Edwin Delay, Eledora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ron N. Bersol, Mark and Michelle Rivera, Ricardo Nogoy Sr., Baby Shaina Lorraine Hope Matito, Basilica Binuya Quesada, Angelo C. Quezon, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad tamong miyang hunabye, Priscilla Dizon, Pablo Deirit, Timothy James Alon, Enrique P. Capulong kikayang 9th day, Sharon Malonzo de Guzman, Rodolfo Malonzo, Fernando Ponce Sr., Alexander Ciarot, Rosario Rodriguez, Macario Julia, and Ramon Mamangon, Loreto and Felicidad Concepcion, Emiliana Gelang, John Miller Tobiera, Leo Gracias and Victoria Zamora, Leonila and Elpidia Zamora, Claudita L. Tolentino, Soledad Placides, Clarita Magcalas de la Puente, Teresita Banag Nogoy, Rico S. Calilong, Godofredo Jesus and Nenita David, Soilo Seperina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Alicia R. Luna, Lupino Bocanek Sr., Carayon Joel L. Tubig, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quezon, Henemino and Asuncion Umlas, Luciana Olalia, Faustina Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection,
Alex Resurrection, Gregorio Garcia, ating sablang kaladwaking purgatorio. S. Galang, talakad tamo po at makyabe ikantay dalit a pamuklat. Kilagyan ng igpam, pananganak, panambanal Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning. Morning po, Among. Pagmasusyan tayo, yung kaya katamong misa, yung mitmong kapasalamatan. Pabiya papuri king Diyos. Palalaman tamo yung relasyon tamo kaya. Sapat, ring may kiramdam tamo kaya. O may kinabang tamo yung kaya tang misa. Pagyuta sa magsakripisyo, kaya po tang tama kayo unang. O tataulida ka taring haliwa. Haring panahon, may kasalata mo,
siyang talat painggulutan, ng kakatamong kapagkulang. Itangan po Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad. Uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigakuku kan Santa Maria Kapilan Man Birhen, kareng sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. King Diyos ang may payang tupo, pakaluluan na katamo, at ipangapatawad na rin kasalanan tamo. Dala na tangan sana, imbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Isipan tala puri kaya katamong intensyon kay misang iti. Isipan tala rin kaya katang makaparikila panalangin. O Diyos sa ginumi, ikay ngigbaring sabla. Pag nasan mong itimawa ning sablang tao kapamilatan ng kalayan, apik tagumpen na para kay kami. Ban, king mabayat ng paralan, Yesu Kristo ang anak mo. Dinan mo keng metong atune, diwa, ning pamagmisyon. Ban maging balayan mo, king makabuklat, king balang tao at kultura. Ipayabot mo kay kami, ing makapakumbaba mong pamangilala, king mayap pamayagit, numan ka rin.
banming ayubog pasibayo, at agawang ganap, king wangis ng Jesucristo ng anak mo, ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tampo, liturhiya ning aman. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ingino sa sabyana iti, daratang nako bantipunan ko laring memalen daring sablang bansa. Potang ikwara ng mitipon-tipon, akit da nung nanu ing arapat ning upaya ko, at abalura king ako ing mamarusa karela. Dapat itagan ko la ring mapilan karela, at itubod ko la karing bansa, at karing mangarayong lugal, epa mi balitanan king kabantugan ko, o epa menakit king degulan ko at upaya. Karin Espanya, Libya at Lydia, kambering mga galingdang talapamana, at karin king Tubal at Haban. Ihayag da busal dareting bansa, ing kanakong kayupayan. Iyulira la antimong pasalubong da kanako, ringkekong kabalen, aatyo kareting bansa. Iyatad dala king banal kong bundok-bundukan, karin Jerusalem. Pakasakela karing kabayo, asno, kamelyo, karing karwahi at gareta, antimo nung makananong ding Israelita, magdalalang ayin at trigo, king templo, karin lulanan amalinis. Gawan ko lang pari at levita, ring mapilan karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, munta ko king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Munta ko king mabilog gayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo Purianyesa. Purianye, ikayong sablang tao, keti king yato. Munta ko king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Uling maragul ing lugod na kaya katamungan, at ing kayang katapatan manatili, king kapilanman. Munta ko king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Akalingwan nyo nawari, itang amanong babyesi ka ng lub, ay apsening Diyos, kaya kayo, antimong anak na, anako. Emo gagawan alang ulaga, nung warit ing Ginoo, itulid na, ing kamalian mo. Kapay siralob, nung sasabyanan ka. Uling ing Ginoo, didisiplinahan no ring sablang kalugurana, at babarugano ring sablang kikilanana ng anak na. Kanuman ing kasakitan adaralanan nyo, ibilang yung anting pamamarusa, ning metong aigpa, uling din kekong kasakitan, pakilalara,
ing Diyos, tuturing na kong anak na. Atin waring anak, nabitasang, pero san ning kayang tata? Neng daralan tamong kasakitan, ketang oras ay ito, tutong maplas at pibuburyan. Dapot kalabas na, ting miras nan king antikaniting kasakitan, milirinan lang kapayapan, at mikakalisyon lang. Inya, itas yula ring gamat yung mga lambut, at pasiknangan yula ring tud yung mga ina. Sulong yu ingke ko ang paglakad, karinggasgas ang matulid. Banketo, ingbitis yung mepile, eya mabalda. Nune, lakwas yang pumayap. Ing amanu ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Ako, indalan, ing katutuan ating biye, alang malyaring miras king igpako, nung emo king kapamilatan ko. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Sindu ng Jesus ing pamaglakbena, tuturuya karing balang balen at baryong daralana na papunta Jerusalem. Ating metong akinutang kaya Ginoo, di taklamo rin taong miligtas. Di taklamo rin taong miligtas. Kay kibat ng Jesus, pagkapilitan yung milubking makipot na paspol. Sabihan ko kaya kayo, dakalaring bisang lumub, atela milub. Kabud serana ning manibala, ning pibale-bale, bibata kayong makatalakad king luwal. At katok na kong katok. Sabihan nyo, Ginoo, paluban mo kami. Pakibat na kaya kayo, era ko balo, penibatan. At sabihan nyo, kaya sulo mo kaming mengan. At meninom, matinuro, kakikaya kaming dalan. At sabihan ng pasibay kaya kayo, kaya ko balo, nung nuko tao, dumayo ko kanako, igong sablang mga rawa kadapat. Tumangis kayo at mitigis sa ipan, kaput, akit yu, at yu kayo, kingayarianing Diyos, at di Abraham, Isaac, at Jacob, at di sablang propeta, at di kayo, mitabi kayo. At datang la rin taong iba't king aslagan at albugan, at lukluk laking lamesa ng pamag-ari ng Diyos. Kanip tamurin, makatauliya, kanita ring makatauli, ngeni ilang miyuna, ading makayuna, ilareng mitauli. Kaluguran kong kapatid, ing maya pabalita ng kiyakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Ilagyo ng igpampo ng anak po ng banal na Espiritu. Amen. Ngana ning ebanghelyo, kanita ring makatauli, ngeni ilang miyuna. Ading makayuna ngeni mitaulila. Misan kay nga replano kano, kaya tunay pong obispo ang buhay ni kanam. Ati kano kay nga replano, ati niyang kasiping lupay ang arabo itang babae. Ati niya pong turban. Kaya ba't nga nanita kanong maputiya pong babae, Caucasian niya. Eh neburing kasiping na, mag-complain niya kayong stewardess. Sabihan na kayong stewardess, kasiping ko po, tati niyang dadalang bomba nga na. Lumawi kang bayong luklukan. At sabi na ng stewardess, ay naman po tutuita kasi dinalantangan po kitang security check. Ala naman pong papakbong yan, bomba. Sabi na, kaya buribaho nga, naramdaman na po ninigay. Kaya buribaho yung kasiping ko, lumawi kang aluwaluklukan na. May kuya po yung stewardess. Kabalik na nga na, ma'am, you have found a seat for you in the first class. Kaglaway na kaluklukan, kitang first class. Ang peka mal, la parte ng aeroplano. Please, take your hand-carried bag with you and come with me. Tara, ilipad na kakita kimbabo. Bait ang maputing babae, tinas, dakala salamat, hanap. Pengwa mo kung bayo luklukan, dadalanin kayang karga. Aliwa naman po kayo nga na, hindi pong babae nga na, kaya mo buri. Total, may buring kasiping nga na, ilipat mo po kaya first class. Kikatang ebanghelyo, makanya niya naman sabihan ng Diyos. Detang yuna dare sa lilida, detang mapagmaragul, detang mapaglait, detang lalong dalang malatir ang kaparadang tao, ilang mitawli, at detang tao ating kababan pinubluban, ilang yuna ng Diyos. Makanya niya, yung amanuanan ng ebanghelyo, ngeni, itang pamisip na rin kayang disipulos, at pamisip na rin dakal katoliko ngeni. The question proposed, only a few will be saved. Itakta mo mong miligtas. Kung sabihan, iita mo rin miligtas, lila. This question has the presupposition that God cares only for His own people, the Israelites, whom He has chosen. Wala mo itang ngatas kahuri, hindi kang kabanalan ka rin aliwa. Hindi ka tang mumunang pamamasa. Manibatan kang propeta Isaias, alos kang tauling parti na ng propeta Isaias, in kaligtasan, papayapot na kareng hanggang nasyon, kareng hanggang bansa, nasabihan na maging ebanghelyo, iba't king albugan, ang poking aslagan. At makanyan mo naman, sabihan na, ang yandeni, pwede lang maging pari, at levitas ng templo, talasuyo ng templo. Da siguro katanggap ining kasulatan deng mata sa loob. Dapat ikami mo. Kasi baka niya naman yung kaduwang pamamasa. Kaya sulat ka rin Hebreo. Sabi na, eko mabibigla nga na. Etay kakalingwan. Ika yung anak na ng Diyos. Number sabihin ng anak na ng Diyos, ika yung may pili. Pero iti ay nakakatulang Kristo. At ay nakatulan king kayang puso. Muling kaluguran na katangan. Deng disipulos na at deng ali na disipulos. E naburing bala mo, we behave like spoiled brat who think that they can and only have entitlement to God's love. Pag isita mo, bala mo, isipan tamo, ako, at kung direktang grasya kay Diyos. Because the first will be last. Kasi kayong eskwela, kareng eskwela, siyempre, reng anak yu, turuyo la, dapat anak, valedictorian ka, dapat number 1 ka, dapat pekamatas ka grade. We tend to enforce the competitive spirit in our schools. At ina pa mong klase yata bukas at karendara tangyaldo. Should we be surprised when students end up being egoistic and always want to be above everyone?
The top achievers in academic excellence are not necessarily better students in terms of character. Makakalali kayo, po tareng anak yung buriyong biyasang-biyasa, pero naman karas kayong ugali, kaya makipagkapwa tao. Alalang kapakumbaban, kaya biyasang makisalamuha, kareng mga lati, alalang pakundangan, kareng malalakwan. Kaya kailangan niya po ito, himbiyanin tao. Mukha biyasnan at mata sa grade. O ini parati ng sabihan ni Jesus. Our attitude of superiority and exclusivity and presumptuousness of entitlement, especially among his fellow Jews in his time. Remember the attitude of the Pharisees in Luke 7 when Jesus allowed the prostitute to anoint his feet. Ilawed na kayo, makasalanan niya yan at palapitan may ka. Remember the parables of mercy that he addressed to the scribes and the Pharisees who reacted to Jesus kasi may kiyabe ka rin makasalanan, tax collectors. May kiyabe ka rin. Elamayap din. Or what Jesus said in reply to James and John who wanted to be seated in his left and right. Bisa lang maging malapit kang Kristo, pero bisa lalunglok. Kengwanan at kaidin kayang kayarian. Kaya makanyan, yung tuturo ng Kristo kaya katamo. Even we value excellence, holiness, goodness, and righteousness, it's always important that we are reminded with this value that easily becomes this value when it turns into self-righteousness, holier than thou attitude, or self-referential attitude. Nano po sabihan ng Santo Papa tamo, Pope Francis, kita nga usanang karang katolikong self-referential. Kung sabihan ng self-referential, ako'y reference ning mayap. Ako ing reference ning gusto. Ako'y reference ning kabanalan. Wala mo ilaway mo kaya sarili mo. Ako mas mayap ko karelo. Ako mas banal ko karelo. Ako mas mapangadigo. Naburi nga po ginuhita. Potang lalati mo rin aliwa. Ilay laman sisimba. Ako sisimba ko. Naburi nga po ginuhita. Kristo man makanya naugali. Pote ita mo, malapit tayo pisamban. Pero malatita lawe ka rin malapit kayo pisamban. Tanang masabihan, pero pota magsalita mo. Makasira ka rin aliwa. Mas masating nabubulat. It's better to say nothing if what you will say will not add to the solution of the problem. Nung isabihan mo, naman makasaw, kaya mo nasasabihan, lalo na nung makasira ka rin aliw. We prioritize the last because they will be the first. Ikan Kristo ay nimumuna kaya, yunala rin malalakwan. Some kids have the trait of underachiever in schools because they are malnourished, because they are disabled, or they don't have the immediate advantage, and they are disadvantaged, not because it's their fault, but because they are not cared for. Then teacher, balo day ni. Neng kay malalakwan na rin anak, naman huling elabiyasa. Kasi marano pala. Makanano ka nung makapag-concentrate kang klase. Nung yung kapabegan musal. Balo ko kanita, kung kaklase, at ilang program king Makati. Itambala mo, at ilang programa, karen public school Makati, may ginya pangkain bala mo, award la po. Then teacher mismo mag-contribution lang, at ilang bala mo, pamangan, deng anak, bayo lang mag-aral. Bala mo, ebon, ang popang lugaw, o sabo, popang tinape. Pakanandore nga anak, lalo na kareng kalulong lugar na ning Makati, payudo mapag-aralan. At iti siguro yung masanding tamong isipan. Makanano tamo deng anak, paragulan lang buo, alimoy ng kabyasnan, nung pinugluban at malugod ka rin aliwa. Kanita nga na mag-aral ko, ati ko parating teacher, sabihan na, tandaanan nyo, dapat number 1 ko parati, nga na kaya kami. Dapat number 1 ka parati.
Because nobody remembers a second placer. E da naman, aga ka nakaretang kadwa, deg mo muna ilang paratitang ka, number 1. Tanyapin mo, nanagay mo kanita, tinyan drill eh. Who is the first man who stepped in the moon? Neil Armstrong, nga mo nita. Mag-ibat kami, kabat kanita. Who is the first man to reach the highest peak of Mount Everest? Sir Edmund Hillary, nga mi po. Who is the first man to fly the airplane? The Wilbur brothers, the Orville, the Wright brothers, Orville and Wilbur. Who is the first man to reach the North Pole? Roald Amundsen. Ba, makibat kaming manita, o retari kaya kaming balangabak. Yang dapat sabihan na, who is the second man to reach the moon? Who is the second man to fly the plane? Who is the second man to reach the highest peak of Mount Everest? Who is the highest man, the first man to reach the North Pole? Alaking pakibat. Dapat sabihan na, see, nobody remembers a second placer. You should always be the first man. Wala mo, papakain naging kaya kaming utak, dapat number 1 ka parati. Pero malungkot ko kayong professor ko ngayon. Bakit? Detang puritang parati lang number 1, ila rin mas stressful abie. Siyempre, nung number 1 ka, retang kasunod ko, purita ilang maging number 1. At bisa ka tali, datang panahon, nalina ka number 1, potang metuana ka, potang katinang mas biyasa kaya ka, ating masanak kaya ka, potang malalakwana ka. It's very stressful and very, very disappointing. Potang tutulak mo muna ka. At ipumeto nga kwento, palto na, ining mestro ko, maliya. Bakit po? Ating meto nga marathon, itang number 1, ede man aga na ka. Itang number 1, ede man kilala. Bakit po? Makanya na po yung kwento. Ngayon 2010, ating po marathon. Siguro milayla, 38 kilometers. Eh di mo mulayla po, tagalan. O nang itang neto nga runner, magaling niya talaga. Yang baludang mag number 1. Yung lagyo na, Jacqueline, Kiplimo. O nang itang pupulaya po, atin niyang kayabe runner, alayang gamat. Kaya po, double amputee. Makiabaya po kay marathon, itang metong alayang gamat. Bisayang minum mineral water. O nang makasipit siya kini, alang sumahop kayo. Ingiwa na po nining runner, si Jacqueline, tinok nang iya. Bigla na po itang mineral water kaya, saka na papepainuman. Ining kaya, kalaban na po ini, kalaban na kayong marathon. Eh ba nanita, tang may kainom na yung kayabe na, dan tayo po may mula yung pasibayo. Eh man po sinang po ti Jacqueline. Kaya sa aking maging number 1 niya, at sumambut yan $10,000, maging niya mo pong number 2. Pero man maulaga kang Jacqueline ito. Bakit? Kasi maulaga kayo itang you have compassion and you are helping another one. That is more important than winning the race that she prepared for an entire life. This is what a true leader looks like. One that never leaves someone disadvantaged behind. Yang ini po, balo yo, ketang contest sa ita. E de man balo, din yung number 1. Pero kilala ding number 2. Big sakripisyo ya, para retang malakwan, makatagal lang. At iti po'y kiyatang may pabalita. Ang yakarang eskwela ng kay, siguro ling titang standards ng kabyasnan, eh laman luto rin talagang biyasa. Kilala yan po rin ang Beatles, i Paul McCartney, ang popapuitang metong i George Harrison. Magaling la po rin, iba? Kaya ba dati po may itong educational leader in London, in lagyo na Sir Ken Robinson. At si Sir Ken Robinson, in-interview niya po Paul McCartney. Muling miyabela po eskwela keng Liverpool. Kitang na nga na, yan tang mag-aral ka keng Liverpool High School. Balo na ng music teacher mo, nabiyasa kang music. Did your music teacher recognize that you are good in music? Kanang Paul McCartney.
he did not recognize. Naman balo biyasa kaming music. Tayo kahit ay nino po yung metong, George Harrison, magaling niya kay gitar. Akilala na, ning kaya, ning teacher mo. Ali naman nakilala na. At nga nang Sir Ken Robinson, I pity that teacher nga na. He missed the point. It was a great oversight. Bakit po biro mo kay klase mo, kapit na darem Beatles at yun kay klase mo, mo manbalo. At yan tang mga yari la, kantalapat linto, kapasidad. Itang kaya pandang kay musika, kanta pa linto. It's a great oversight nga na sayang, daikit, deng maestro. Ang diyan kanita, kilala ya po yung Elvis Presley Yung karelang balen ka rin, king Tupelo, Mississippi. Bali pong makyabe sana king karelang Glee Club. Glee Club, alam mo, high level lang quiet king eskwela. Man pumipasar. Di man tinggap king karelang Glee Club, Elvis Presley. And when he attended Humes High School, he failed in music. May bagsak niya kay music class and was considered quiet and outsider. Denny, taulila. Pero yung tang linto, yung karelang kapasidad, may gilang mani muna kay musika. At po may itong anak babae kanita, lagyo na Jillian. Jillian, siguro grade 2 yan. Ane, kalikot. Gagalo yan, gagalo. Pupulay yan, pupulay. Bisa lukluk. Tuturo na ng teacher na, ane kagalo. May apil mi, king metong lugar. Dudurot yan, dudurot. Neburi ng teacher. At sabi na ng teacher, simbong na kare-kare lang school board, pwedeng turuin nga na kayo ni, at inyang diferensya. Ilang ko tanay nga. Biruan niyo po na kita mo, may expel niya. Man tauli, man bagsak. Leko dekeng eskwela, Jillian. Bakit po? Kasi biyasa lukluk. Parang tatalakat, parang dudurot. Biyasa magramdam ka bisa sumulat. Pwedeng mag-araling anak mo nga ng teacher. Biyasa, mabiyasa, mabiyasa. Mo na papadala kang eskwela ngayon. Kalungkuting ima. Ang gawa ng ima, dela na kayong doktor, pengutang na yung anak na. In-interview na ng doktor. In-interview na ima. Ba't yung doktor, likluk na Jillian kayong lamesa ng kayang klinika. Tara, lumuwal ka na pa nga na ng doktor kayong ama. Ba't sinindyan ita radyo? Bayo yung linwal. Ating music ketang radyo. Yan talinwal nga na ng doktor, silipan tayong anak mo nga na, lawente ng nanggawa na. Sula kay luwali doktor, ako yung ima, lalong ding anak kayong kinubna ng clinic. Yan tandindam na ng anak yung music. Linundag kay lamesa. Tinerak na tinerak. Tinerak na tinerak. Tinerak na tinerak yung music. Linawin na ng doktor, imana. Ala na man diferensya ng anak mo. She's a dancer. Send her to a dancing school. Nga no? Bali po nino'y Jillian Lin. Iya po yung outstanding prima ballerina of London. At siya po yung lead choreographer ng Broadway musical Cats. Ang po pa itang Phantom of the Opera. At niya pong eskwelang maragul ngayon ni King London. Itang Gillian Lynn Dance School. Itang sandang biyasa, mag-aral, pedi. Lakoy keng eskwela yan. Iya pala, beto nga rin pekabiyasa. Daikit yung kabiyas na. Daikit yung kapasidad na. Kapatad, balang metong kaya katamo at intang kakayahan. Mo kumparay sarili mo kareng aliwa. Mo man dapat palto, mas biyasa kareng aliwa. Do not compare yourself with others. You don't even have to compete. You just have to bring the best out of you. Nung ating ang kalaban, ing sarili mo, potang matamad ka, potang kabisa, potang may nakalog, potang dakal kaisipan na kapikakunuan, mo pakramdaman na yung aliwa. Potang da katatanggapan, da kikilalanan, maulaga kilalanan mo at tanggapan ni sarili mo. At ka rin muakit,
ing maya pabinyan in Diyos kaya ka. For every person, God gave us something, and that is your best. Develop it. Do not be insecure. Akit mo yung mayap at yung Kiliguning igpang pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo. Pasyag tamo po, ikatamong kasalpantayanan. Tasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, pinalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ni Banala Espiritu, ibayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, pinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwang makalukluk, wanan ning Diyos, sikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, panmukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo, bangkalupa ng Diyos, matula darang tanggapan ding sablang tao, karing puso tamo ti bale-bale. Nga tamo pong sumabe ka rin panalangin, Ginu, tipunan mo ring sabla, ingge kang kayarian. Itangan po. Ginu, tipunan mo rin sabla king kiyakang kayarian. Para king Santa Iglesia, pankapilan man, etok nang di papasyag king ebanghelyo, karing sablang balayan, lingwahi at kultura, ipanalangin taking Ginu. Para king pamisan metong din sablang Kristiyano, ban elang manatiling makakulong kilog ding sarili rang kayatinan, katangian at tradisyon, nunepi banjande in metong at metong kang Kristo, ipanalangin taking Ginu. Para ka rin sablang masisira lub, pauli ning kaplas ding kapagsubukan at sakit, pang-ero isara ding karelang puso, nune mabiyasa lang sumulong kapamilatan ding karelang kasakitan, anting tao at anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginu. Para ka rin komunidad tang Kristiyana, ban misasan metong tamo, ban alang manamdaman anting metong adayuan, busal tamo, ban makabuklat tamo king metong at karing sabla, ipanalangin taking Ginu. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginong Diyos, gawan mong makapakirake, king lugod mong makapuklat ka rin sablang tao, at matula mi lang tanggapan, king kapatad mi, Yesu Kristo, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia.
alakad tamo. Manalangin kayo kapatat, bandating kaya katamong daon, matanggap na harapan ng Diyos, ikpang may payang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo itindaw, karinggamat mo, king ikapurit, ikaligaya, ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ing ganap ng sakripisyo ng Jesucristo, yawa na kaming balayan mo. King kaya kang lugod, pagkaluban mo kayang kayarian at pamisan metong king kaya kang Santa Iglesia. Itiyaduan me kapamalataan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. yat nayo reng pusuyo. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ikpa. Diyos kingalangang at lubos may paya. Inyang mi kasala la rin kaya kang anak at mi parayo la kayang siping mo. Binalik mong pasibayo kaya kakapamilatan ng daya ng anak mong mapaminto. Aning upaya ng Espiritu Santo. Tinipon mo rin kaya kang anak, king kaya ka Santa Iglesia. Ban maging metong la ikpa antimonong makanano kayong metong ika, king kaya kang bugto ngay anak, ating banal Espiritu. Inutos mong maging balayan mo, ban puriyan ing kaya kang kabiasnan, king sablang dapat mo. Gawan mong katawan ng Kristo at karinan ng banal Espiritu. Ulinita kang beling sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang digaya, lain makyabe king alangtok ng dampamame kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita, pagpalalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ni ginuming Jesucristo. Baya mi daon ko sa ngalub king pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso net, binyene karingken, disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan na midaon para kay kayungan. Pakanyan mo naman kay ba't ng apunan kingwaning kalis pasiwayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyekta mo po misteryo ni Kasalpantayan.
Yang ini gaganakan mi o igpa, ang kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon meke kayong tinapin na nimbiye at ingkalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakat arapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, igaming sana, bisulo-sulo, ingkatawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mo mahalaganap ning meto yato. Ban mi ganap kayong lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Torrentino kaya kaming Arsobispo, ading sablang pari. Inu, ganakan mo rin kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang meyangu abiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, king sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlatan ng Kristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, panggaman king alanganga. Maustam king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti mikabos king kasalanan, piligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo ang kaya kaming talapangambos. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yan po ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi, magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo
at keka antimuri. Malugod tang pasyag, ni kakametong tamong, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung Jesus sa milalako, king kasalanan na ningyato. Kung na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ay akong matampang tanggap keka, dapot, yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ni sarili ko kaya ka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. Halakad tamo po. Inumanan na sanang iting Eukaristiya, pasulungan na kami, karing puso mi, ing kayapan, ning upaya, ning kayakang lugod. Antabayana na kesana at panimunan, ing kaya kaming pamagkapilit mo niya tula, kaya karing sablang bagay gagawan mi. Itiadon mi kapamalatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Ilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ang tabayan ng talareng mitatawli. So pantalareng may na. Iting maya pabalita, ing kaya katang misa, midaw na. Salamat, King Diyos.